Anya, agkasar kayo, kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko tatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak, nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay, kahit adakada kayo na ita, ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawa di talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno ada pangalaan yaw iti kanin yaw. Mulaan yaw iti pagay, tapno ada apitin yaw, alamutin yaw. Uwan tatang, tinawan ang mulaan mi dahi dyan iti pagay. Kahit makaamu kayo nga ron, nagkasar kayaw. Isunto mo't laakanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron, pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Kat tayo lima ababoy yung ngay nanang? Ay awanang, inlako kong. Kat may sa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay, kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay? Sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sa saritaan tayon ti kasar may. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga asawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nangruna no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilya. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusam. Diyay pala naglakwan nyo iti baboy yo Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya, adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsyak adakkel to ti itid aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Anan. Usarin tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kaya ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay. Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayo. Mala, basta bayadam to tanay. Pagpuunak mananday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Naitaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay? Adda utang mo kun ko na? Adda. Jay bayad ti naparte asagana. Anya? Kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagijay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan no pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo, tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano iji balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, asawak mo tayo. Di kay madanagan, takanayunan minto timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko maharta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap kan agagagat kayaw, agsalukag kayaw, agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kami to iti pagay nga apitan me, mangyag kami to iti bagasyo.
Ay ket pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y magtiyag-trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nagpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Kat agtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo tarin mo ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan di tatang nagtrabaho. Kasta iya. Agat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to ngagtrabaho. Siya ngamin kat pasaraya agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Abe na sakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpat-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. To'y ulok, agsakit manan, anay ko. Anay ko. Siguro na marikriknak lagi ito sakit ko. Sipod pa yung ubingak. Di barokong ko, anay ko. Anay nagsakit. Agkakanak mo tinasakit kan Benigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapula, Glory. Nagtrabaho ako, kumaro, ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak mo nakamit. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko, kat umanay la, pampanunutot tang. Ang mga no may stress sakit, may daras ti papatay kang. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, namanukak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat na ti aramid na. Nagsakit ti ulo. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulo nan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matapno amunat tumaran na nga agas. Di na nga ron kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpadoktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilito. Ay, kasano nga ron na makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairuama kung balasang ko. Sigod mo't asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno, ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mo't nga agsakit ti kumkumpor mi kunkwana. Iso nga ikarkariga taklatan ati aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas kan si daan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda magayam. Ha? Anya atalon, Glory?
Di mo nalawat talon nyo. Ngam nakasalda ka no kung nanibinig no. Ay na, anya talon. At aya, awan talon may balasan ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan, daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpatsyo mo day di abinig no. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka binig no. Linas-lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas jay. Ay, kasano di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga rod ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantiyang ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumuro ti sakit ko. Agsapulak nga rod iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinod kalangan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho ako, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam nasaysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda kanawan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasan ko. Si Kangay, Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ang mapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak, imbag kumaanawan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasideg. Mabalin pa'y apag naadan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaan nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangarot makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta Anak na kangarod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Ay, kasi nga rin ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tad iti kwarta na. Ngamawang mamaitad mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang ta Benigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di agagawa kamot. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot tan di pa nagpasngay ko. Anay ko. Agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kayat ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko.
Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Sa inton, mapudutan na klabasit, sumakit ti ulok. Kaya ka nga nagpa-check up tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nan na yun. Saanan? Gastos na dahita. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininana ka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon to tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Alang nga ron. Ay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga ron tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusan niya o nagpasngay ka. Talaga nga awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, maday ti kasta mapas. Pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. Dosan pa lang agbali o pagsinaan kayaw. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaay. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planong ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, nagtala ka. Sakit-sakit nga. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka. Ngam di mo mo't kayat. Iso nga mau. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wan saan? Tanod di mo maitad ti kasapulan ti anak kaw. Nasaysaya at lapag sinaan kayaw. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak kaw. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, saan atatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak maki-construction. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. No po no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh, kaya nagtrabaho Sumurtak ka na insan ko amapan maki-construction. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamat. Wen man, tanay. Awan amin na jay balay. Kahit kumustan nga, nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan. Wen, abalayan. Manipod kinasaritam, nagtrabaho muteng, nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana, nga ipanaw mo dagiti agina, no saan latang agbalbaliw. Pasensya ka na balayan, no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Guston ti may sagrat asindam, Glory. Ha?
Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Kat lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti agkonstruksyon. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min aminan. Nagrigat ti sumapal iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamay sangput mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito'y ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam. Ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutam. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka ka dinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mun samot nga min amin. Surumot aginot Ganjay mantika, nakita. Kagkagudwa mo tayo. Nagbuslon kamutan ngagmantika. Ala, bayam, tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamong mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata. Nadlaw ka nga daraw, rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho jayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan mi. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko mati pang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Kahit nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tapno makatulong kano. Aya, kat alang arud agan anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Ni insyang akanak Apay Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok nagbasulak kin ko kasla kaguranak. Day, apay nga tagay. Agyaman si mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay, apay nga niya kastamot ti bagbagan Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay, apay, adan nang iso katam kanya? Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay ngamin na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan, amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas dyan. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam. Pagsasawam.
Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan kwa na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timmamnayan ni Glory kan ka kat sininaan na kan. Jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Lagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon na nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa ti sweldo na giti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit mo asawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, no mabalin, di da palubusan nagiti asawa da nga abroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan, bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamat trabaho, agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga mapay abaunan na nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tengatang ko itibado kan sapatos ka. Inggatang mo aming. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawaan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abaro? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. Saan mo tamasapol ang nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay, pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika taawan, amom ka na kiti branded agam gamit. Pakitak man na giti naglalastong akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro na kastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diya kamukan kay Dwayne. Imbes na dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samot ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day dyan. Imbes nga igatang me, urnungan mi laangan Kasta aya. Natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, wala. Ginatang ko man J-Mall. Sana nakasale. Ginatang ko lahat na. Aya, nangina aday taan niya. Una,
tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, lota, branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badong. Dagita tay nangina abrand. Wana, anay, pati mo't gayam ito pantalon ko. Natapukan ito'y gayadan na. Ay, natapukan, just kay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wana, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpaudi tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Ano san tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit, nagitiyo bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot tuwang bakan. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tanay, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon awan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag sideline bakit. Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta. No amom tagimpod. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritso nga igatang itag kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti sana ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit. Kun may mayaton ti kasta, agam ti agbisbisyo Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker, dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodan. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak tayo nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginabot ngamin ti gagatagan nantay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti utangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta ama ipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No, 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas na kita anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan napinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado day taapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapul aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos.
Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Nagitan saman, dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagningin na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man ka dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tanobas si, mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000, tapag gatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kit din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom di ti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga mintatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw tiag praktikal. Suruan na tiag praktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, awan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak man langan. Ay, panagriknak kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay woy, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na dito? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Isa baybayak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Na ibang nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayo. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang ka na. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti isusuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatiag putang. Tapasig ang nginginahan dagiti suot mo insan. Alan insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag abunok iti mulak anatang.
agabuno kanton no katapusan. Alam, mabait lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagigay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa, nagsweldo ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitod mo. Unay kayo na ya, ante. Manumad la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagday ta 5,000 kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Uwan nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma, ante. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matang tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminag na namnamain na amang bayad kadagijay. Naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Sigurado ngagpakaasiday-day ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dito abroad. Nagrigat ti trabaho dito Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Apay Edwin, anya ti bagam. Ay, yaman na sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, namagat la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apay aya. Apay, di ka kadipay agpawit, bakit? Ay, pasensya ka na Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni Tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta di balayda. Apay ngay akasta. Siyak ti asawam ngam sa bali ti pawitang. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Edwin. Bayam nga iji balayda Tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanya. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarupam! No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no apay nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kas nasaan nakmot nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo, tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel, kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige. Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye! No kasta, agresign kan, Edwin? Lota. Takurang ti sweldok dito pagbayad ko iti utang ko. Di nakmatulungan di asawa kamang bayad ka dagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asing numat siguro nga asawa
Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatak ng trabaho iji balasiw taaw. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awan intad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nag-abroad. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka, tapnoon nadalos to'y balay asang putang da. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem tagdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. No anya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, ada nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, ajak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabot kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya ka mo tan. Agarasas ka nagpiksa. Puleme nga mente nalolok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalolok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Oreda ka may adumot la ti kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, agluto ak. Dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, adito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Siyakon. Gawad at samo, aminin nga inapuyan nardaw. Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabaay. Wan tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay,
Han nga balin, tanay mas matdatoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nanay, ibukbuk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit Hindi ka pa'y agaw o iti masidaba ka. Di ka sumanao dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kung pusa na jay. Basta gawa mo, darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo ide aduti kinan ko rayan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay, mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang, nasakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas, nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas, nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Chabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pambagay. Way, kan uray nalulukmag na nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Ekit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damot nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gatgatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na. Napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnit baboy na nang. Anya day ta pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wana nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ko. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo lang ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya ket 5 a klase ti masida ti order na. Anya? Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket nga ro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wain mahal. Adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga mi na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo.
Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta ah. Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, ada trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang, tapno ada kadwam ngagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida, permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangang? Dati ti iluto yung nga masida nanang niya. Iluto yung amin dagita ah. Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kami dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaud yo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo ah. Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wan nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas karina nga ramidan day tang ibagbagayo ah? Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pangdwa a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabaho. Agtrabaho ak, ag-overtime ak, kan ag-sideline ak. Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo jay masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayo, tauray 20 aputahe ti sidaon tayo. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan a. Basta maibagat ti rumbang amaaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot, ti kukwam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige ah. Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kon kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga putahe to'y si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na?
Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, bala siyang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labasita na malutaw. Tamangan tayo no madamdama. Bala siyang kaw. Ato'y paitin na po yan, Luina. Mangan ka lang, ni kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ni Nana Tasya ngayon, napananan. At na salas na, agbuy-buy ang manan ni TV. Basit, ikan kanan na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisin ak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga putahe ti inluto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di ti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Tata. Kating kayo welcome ak nga umay mangan iti balayo, tata. Raya, bagbaga jay asawam. Tanay, pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mo laang ti aramidek ka. Sana siyak ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mat. Apay ni bakat mo ngay? Napan di Manila. Napan da sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni G.L.A. Na imbagay siya tano ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Apa na may Luina. At nakamat dito'y ili. Wano ang market ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isabsabali ko mamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko na? Naumakan? Anyat na ka umaam? Ay, awan,
At daya imbagak, maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Maka umamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo mati agluto, iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay jakbot na si putan, balasang ko. Apay sana nagpakadaya. Saan nga raw? Tunggal panangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay agpadadan akin nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, iso mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano awisan na, samay. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, Belinda. O niya, nabsog kamot langit, Wina. Ay, perme. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasano? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kastoy malpas tamangan. Katsi ka bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko, talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awit lumalpas ta mangan, wen? Mapanta pa iti sigur nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda? Anyat masapol mo ken kuana? Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan dyan, Tibain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba hindi asawam? Parwarang matag rinisot kami? Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nilakay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda. Ha? Parwaram ka kaya't ko makasarita. Masapol nga rinisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Magsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung patimot gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Wala.
Ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Apay ngay. Anak ka di ngay kan iti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading ito, ngam saanan. Naupayakin kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay sublit isigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Bagbaglakay, nakita mo tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong rin iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kan agmekaniko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak ammo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit ka sana makasuro ak. Gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladak nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Talinya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing wetlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wala abagbag. Ngam depende iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot agkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumanggal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kandag dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akan-akan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasag kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun ah. Tuladak na uncle ko. Kaya saan nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kitding ag-ahinte. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga inakitaan tayo laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da jay. Igatang ko tayo naglakwak itinuang. Ay ala. Lalaing nga ro ti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit. Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga ro. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaan nga dagos. Gumatang kay ti kaldeng, Uncle Danilo. Lay, adaya tarakan mo akaldeng bagbag. Adanggal, kaan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita.
Ay ka, wala. Mayat yaga hintay. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang mga roden tilako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dya. Anya? Kahit? Si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no uta ang ganda. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, taraknag. Adda mo yung alakaw? mawamutyam mo. Padasun man timapan ija bagatan. Taamangan no adala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa di birthday. Hagasem man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may siya. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungarog nagtarakan katapno da partam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Isa pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang ka. Mala, gatang nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray nakutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Praise! Sa nagkutong? Kuha na atan ako, Sem. Agday-dayet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Samel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na ngarudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo Diyak kaya't utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 day ta. Di oray 8,000. Mabalin. Ay, apagiso.
Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. O sige man, inak ikontak tayo nagatang ko bakit? O niya, magusto mo't lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automate. Wayne, tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw? Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo ti danon tayo. Oy na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, ilakay. Anya sirbi ti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito. Wan bakit? Anda man ang gatangak anwang, dua anwang, ilakok tumaran itinangin ngina. At dantuman magaran siya kaon. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaro no? Ay, nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makamang, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw na nang, dua agasot day ta. Ay! May taman pa ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo, ti garansya ka. Kas ahintay. Ay! Mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Anda mo ta. May mayat ti kas ti trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaw dagiti mulam. Awali na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho di talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, aywan, manutay urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Ah? Ne, kunak man no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggan. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti serbes. Ah, kabailak matanggan. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan man ah. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayak hindi ah. Tadan serbisyo. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro ak. Nalakan sa laang mo't amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatang ak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inutulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanong tupay bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo da. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman papanakbeit. Agay ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti siyat da. Rabien, lakay.
Ikan mapan, arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italaeng, kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Ah? Uray di mo ilaktiri daw, tapno di ka malisturbo nung sumangpeta. Anay, da ka mo gaya man, dakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kin talo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu da ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tika na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga awan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw nga ahinte yasawa balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, uncle, ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadong? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng! Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko iti bayin sale bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan ba na? Napnag ka kitos to. Nang bibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na namasapol ti poonan. Agsaga na ka. Tagdamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukaw anwang ken kaldeng iti amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng ken dua anwang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakan na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang ken talawa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Apay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka makaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunan namin na makikapangka iti da ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam pinaybay amat. Sa bali di sinarek mo.
Dakdakkel mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akal ding kenwang ije lugar tayo. Lamon dasak bakit? Ketuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngemne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso abisi akton. Runa bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat ka bayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. No kasano ang makarwal ka?